Hallo en welkom by 'n Nagskof. In Môre se Republikein kan jy oor 'n baie opwindende verwikkeling lees op die Rehoboth gemeenskap. Rehoboth hou 'n Afrikaanse hip-hop fees. En Amor McNabb organiseer vir die fees. Sy verduidelik, hierdie is haar manier om te probeer hoop terugploeg in haar gemeenskap. Dit is absoluut nie 'n geheim dat die Rehoboth gemeenskap getuister is vir al hulle jeug, vir al hulle jong mans, getuister is deur dwelmverslawing nie. En sy vertel, daar's baie van hierdie mans in haar eie woorde, sy sê hulle sit hier onder die bome. En dan sy sê daar's baie van hulle wat niemand het by die huis om mee te praat nie en gevolglik sit hulle nou maar onder die bome en hulle sing vir mekaar, verduidelik sy, om hulle gevoelens uiting te gee aan mekaar en om hulle stories met mekaar te deel. En sy sê onder hierdie bome op Rehoboth is daar baie talentvolle kletsrymers en sy hoop met hierdie fees om vir hulle 'n platform te gee en hulle 'n platform te gee om die verhoog te deel met name soos Jericho en Aixa, twee welbekende kletsrymers en baie talentvolle Namibiese kletsrymers. En sy sê haar hoop is dat sy dit elke jaar kan doen, dat hulle tyd sal kry om 2 of 3 of 4 nuwe liedjies te gaan skryf en dan weer terug te kom na die fees toe en daai nuwe liedjies daar te kan optree en sodoende vir hulle hoop te gee. Maar sy sê hulle gaan nou moet beloof, hulle gaan van die bome af wegbly. So dit is Amor McNabb 'n geweldige opwindende inisiatief op Rehoboth, maar eers gaan kyk ons na John Roos, B2Gold se bestuurder in Namibië, wat vertel oor rekordproduksiesyfers vir 2024. So the ability for something to be maintained at a certain rate or level. Now how that fits in with a mine is, we all know a mine starts up and it has to shut down at some point. But B2Gold Corporation, B2Gold Namibia believes we want to leave Namibia and the Arches and Drupa region and the site that we're operating in a better state than what we had found it. Okay? And this is through the sustainability initiatives which I will be talking to you through this presentation. So first going to talk about the 2024 financial results, which as Eric mentioned for production was a really good year for us. Then contribution to the government, and I really want to urge you to report on this. There's a lot of falsities and bad press out there that says that mining companies are not giving back to the country, and that is so far removed from the truth. We need to get the right message out there so that we can encourage more investment in